U galeriji Narodnog muzeja Kraljevo utorak 17. oktobra 2023. godine otvorena je izložba i predstavljena knjiga Deca u ratu, srpski izbjeglički domovi u Mataruškoj banji 1942-1944. Autori, dr. Ljubinka Škodrić i Mirjana Savić, kroz veliki broj fotografije i tekstova, predstavile su kraljevačkoj javnosti život i stradanja dece koja su zbog rata, okupacije i rasturenih porodica smeštana u Mataruškoj banji i drugim mestima u kojima su postojali smeštajni uslovi. Oj, Srbijo! Jako retko se nalazi tema i bude obrađena tema koja se bavi položajem žena ili sa druge strane položajem dece u ratnim sukobima. Zbog toga ova izložba i rad koji je do izvođenja izložbe doveo jako je dragocen. U manastiru Studenici je tokom 1943. i 1944. godine radilo oporavilište za izbjegličku decu Srpskog izbjegličkog doma Mataruška banja. Došla su deca u manastir Studenicu posle tog događaja i nekako njihovim dolaskom zavladao je mir. Naš nekadašnji sabrat, otac Jovan Radosavljević, arhimandrit, pričao nam je da su se svi ustanici koji su bili u nekoj široj okolini dogovorili da nikako se borbe neće voditi oko manastira. Tako je i bilo i uz Božju pomoć, a i uz neku tajanstvenu podršku te dece, sve je do kraja rata bilo mirno i podnošljivo. Rat i izbjeglištvo na decu deluje mnogo drugačije na odrasle. Ona postanu zaokupljena nekim problemima koji su teški i neprilagođeni njihovom uzrastu. U tom procesu ona ubrzano i prerano odrastaju, a te sudbine i sećanja kasnije ih prate kroz čitav život. Na tom tragu i u tom smeru nadam se da će ova naša izložba i knjiga koja je prati, kao i večeras prisustvo i svedočenje gospode Ćebića i Žigića, biti jedan putokaz i svedočanstvo da staranje o izbjegličkoj deci nije bilo pitanje samo njihovog spasa iz trenutnog zbrinjavanja, već i vrsta vere i nade u budućnost. Hvala vam. Ova izložba je o deci i o njihovom kompletnom zbrinjavanju u uslovima Drugog svjetskog rata, što je zaista poduhvat i u mirnodopskim uslovima, a kamoli u takvim okolnostima. Primere radi, za period od 3. juna 1942. do 10. decembra 1944. godine, a domovi su radili sve do kraja 1944. godine, prošlo je 3445 dece najmanje, znači do 10. decembra, a sigurno i više, što je impozantna cifra, a od toga je 56 umrlo. U kolektivnom sećanju Kraljevčana, Banjčana i uopšte ljudi iz okoline je urezana ta grobnica u Konarevu i to sahranjivanje dece na tom groblju, a bilo ih je nekoliko sahranjenih i u Kraljevu, što smo na osnovu svedočenja gospodina Ćebića saznali. Uglavnom je to stradanje vezano za srpske izbjegličke domove. Međutim, ja hoću ovom izložbom da vam pokažem da treba da
prikažemo u stvari koliko je naš narod posvećen brizi o nemoćnima, o deci, da je preko 3400 dece preživalo Drugi svetski rat, da su neki od njih danas među nama doživjevši duboku starost, da su njihovi potomci naši sugrađani, njihova deca i njihovi unučići koji su se javili kada su čuli da pripremamo ovu izložbu. Ovde možete da vidite kroz različite segmente, znači u hodniku je deo koji se odnosi na zbrinjavanje dece na nivou Srbije, osnivanje komesarijata za izbjeglice i preseljenike, zatim u ovom ovde delu možete da vidite kakva su bila ta deca kada su dolazila. Deo koji se odnosi na njihovu ishranu, na njihovo odevanje, na njihovo lečenje, na njihov smeštaj u oporavilištu u manastiru Studenica. I ono što će vam biti posebno interesantno i molim vas da obratite pažnju na to su oni spiskovi na kraju da se vidi kako su domaćini domova ocenjivali decu. Znači to su čitave karakterološke osobine dece iznete i to prilično objektivne. Imam, dakle, delikatan zadatak da sa par reči otvorim izložbu. Dakle, izložba koja je pred vama, meni je ostavila jedan težak utisak. Ja se inače bavim Drugim svjetskim ratom, ali kad pogledate ove slike, rat vam izgleda sasvim drugačije od onoga možda na koji način se mi bavimo, proučavajući ovu ili onu stranu u građanskom ratu, okupaciji i tako dalje. Ovde vidite zajedno jednu delikatnu ljudsku tragediju kroz sudbine ove dece koji su došli kao izbjeglice ovde. Druga moja impresija je pesma koju smo čuli, koja je bila u suštini nezvanična himna Nedićeve Srbije, tako da, a zašto to govorim? Ova deca i ovi logori, prihvatni kao ovi centri ne bi bili ni formirani da nije bilo vlade generala Nedića, koja je izvršila prihvat prethodno sa savjetom komesara više stotina hiljada izbjeglica iz okupiranih delova Jugoslavije, nezavisne države Hrvatske, Makedonije, odnosno tadašnje okupirane Vardarske Banovine, Kosova, drugih delova koji su okupirali okupatori 1941. godine. Verovatno 1942. godina, kada je krenula ustaška ofanziva u istočnoj Bosni, najteže i najviše ove dece je u stvari iz tog talasa koje je stigao u Srbiju preko Drine 1942. godine. To je nešto što je, reklo bi se, nije se govorilo previše u našoj historiografiji, u našoj javnosti. Uglavnom se govorilo o izbjeglicama kao brojkama. A po prvi put ovde možemo da vidimo na bazi ovog prihvatilišta u Mataruškoj banji kako to je realno izgledalo, kako su te dečiji likovi izgledali, kako je njihov bio izgled. A zašto toga nije bilo previše? Zato što bi se pokazalo da je srpska vlada generala Nedića brinula o izbjeglicama, da je imala vrlo efikasan sistem da prihvati sve te izbjegle ljude koji su od aprila 1941. godine pa tamo negde do 1943. godine bežali iz tih okupiranih krajeva, raspoređivala ih pravilno po Srbiji, decu na određena prihvatilišta, starije, njihove roditelje i sve druge po okruzima tadašnje Srbije, po njihovim zanimanjima, neke na jedna mesta, druge na druge, čak i nekoliko desetina hiljada Slovenaca koje su Nemci proterali iz bivše okupirane Dravske Banovine, današnje Slovenije. Dakle, ti napori srpske vlade su ovo što vidite danas ovde. Ta muka tih izbjeglica je oličena upravo u ovim dečijim likovima. Ja bih voleo da se zahvalim našim autorkama na predanom radu. Ja sam bio prisutan u trenutku kada su one došle na tu ideju da naprave izložbu i eto, prošlo je nekoliko, mislim godinu ili dve, eto izložba pred nama, a otvorit ću izložbu sa željom da se nikad u srpskoj istoriji koja sledi u budućnosti ne potrefe, ne podese i ne dogode ovakvi događaji da će izbjeglička deca iz srpskih zemalja ponovo doći u Srbiju. Neka ovo bude nauk budućim generacijama da se takva stvar ne sme da dozvoli i da se srpske zemlje uvek čuvaju u onom državnom okviru koji jeste. U to ime proglašavam izložbu otvorenom. Hvala.